Count 1. Terus bagi pahlawan perempuan. Sino ba nasa noon? Limang shot. Wala. Number 45, second personal foul.
First team foul. Last two.
22 seconds. May banggit ko pala, may banggit pa lang kami. Ayun pala. Ayaw na. Celebrating warning for penalty. Third personal foul, right situation. Ayaw na. Submit ka lang. Mga kakabal daw, mga triple sila. Ayun. Ano na ang mga prison? Tres kaya nakasala.
personal foul, warning for penalty. Untuk penalty.